大家平安，大家拜马波拉na mereka na sulibat sakatu suada suran mabane cuaca gitu kai ayatwa ini katina makaya ma kai izoi chua sa chua na raya na sarapai rava saka 我们现在就用这个线上的一个直播礼拜saka nuna kesulongati na merajangatin lakina na pajiri tua tiawarong ka mukatoi 我们一起默祷都说罗家是奈麻烦来去神真美好呀，神真美好，一家这样的去灵奥是家什么奈？Inuri malimalia ni kakilantia sama marbamantan sa malimalia so kiliba na makaman suliva to cha nya chinlevata na makatiru la adao saka malimali tu cho ajikang imazamen to nya kinezwa na uma imaza inalan teizwa to nya kinezwa na ngamapolat saka cemas aichua raya na suraperava simaza to nya inalan shika imkamana makaya asmamaza ikiuka ya rihai imazamen to aichua nya uma anya kinezwan ane mazamana manaji mazaitwa jimisho imazaitwa nya kasasaban imazaitwa nya rengan imazaitwa nya kinezwana na marada mana kisilungwa sakatsamat la susini po pitsur tanome na mapulat kumale na mateno sa itwa na raya na sarapai sama sarakan taro chinki echo kine katsawan toy choy mazai Taiwan imazaitwa echo nya inalam sakatsama malimali achuri patagilamen toy echo nya sensan de di pai sakat sama sila sukinizang la susini po pitsura tema nama pula tamarka solak ay mazay jenpan kiukay ayakan na kiaw saka malimali ko inuli kurban patasungan ti Yesu Kristo amen tutsuaro ta supui na kay na samas imazay to ipisyo imazay to sepata sulatan imazay to ita akayan patutapuro ka to won makayan以佛所书4章1到16节，好，大家这背呢就然后讲的要，所以我劝你们，我是因侍奉主而成为囚徒的，你们行事为人都应该符合上帝呼召你们时所立的标准。你们要谦逊、温柔、忍耐，以爱心互相宽容，以和平。彼此联系，尽力保持圣灵所赐合一的心。唯有一个身体，唯有一位圣灵，正如上帝呼召你们来享有同一个盼望。唯有一位主，一个信仰，一个洗礼。唯有一位上帝，就是人类的父亲。他在万有之中统一万有，贯彻万有。我们每一个人都按照基督所分配的
领受特别的恩赐。正如圣经所说，他升上到至高之处的时候，带去了无数的俘虏，他赐恩赐给人。他身上这话是什么意思呢？这是说他曾经先降下到了地的最深处，那降下的就是山上，到诸天之上的那一位。他这样做是要充满万有，他也是赐恩赐给人的那一位。他指定有些人做使徒，有些人做先知，有些人传福音，有些人做牧师或教师，目的是要准备上帝的子民为他工作，建立教会，就是基督的身体。最后，我们将对上帝的儿子有一致的信仰和认识，我们将长大成熟，达到基督那完整的境界。这样，我们才不至于再像小孩子中了人所编造巧妙的诡计，随着各样学风飘来飘去。相反的，我们要以爱心说诚实话，在各方面向着基督不断长进。他是头，整个身体都依靠他，借着各关节经络互相配合，彼此连结，这样当各肢体发挥功用时，身体就会在爱中渐渐长大，建立起来。爱cha sang-sang-san ta patagilawa sumupo. Mana sika tiaken na rinusunganga tuaku kini susuan tua tamarai. Kuno papuwarungi ulamuna na sejalep tua pinili nua cemasa cau-cau. Tuano kemudaku udanga. Ulamuna na mitetekua na parau-rau. Sano kana surapel. Sano kana kiadi. Saka ulanu para kilivalivak. Anga ano si para pada zekat. Ulanu marasuja na malungwa ano si pacay-cay. Au ulamuna pasusua parau-rau. Tuazwa sinipavay nuatala parawasa na vavaka kina masang ita nuvarong. Ita azwa kina sabat-saban. Saka maciti lazwa vavak. Namaya uta ita azwa sinipili tanumon tuapagauga wapuzangaran. Macidi lata mararay. Ita ata saruan ta cemas. Ita ata kipakirauraw. Macidi la cemas amavana kama nuati maimanga. Amavana amararay nuati manga. Apalavalava ketuati manga. Saka akipusensensengan ituati manga. Lakwa titena macicidil sinikirangi tua kinulitan ni kirisitu wa pavai. Satya pagagawi tua napakisumali ya pasiling. Manasika mayatutsu wazwa bincika ni tua sisiu. Ka levavaw timadu semavabaw. Kinatsu wa marka cimpelu cau-cau. Sa pavai marka cau-cau tua sipakarva-reva inayang. Azwa levavaw timadu ayakai sinanmaya mavana azwa sinitekuan ni madu sematwa tala teketukuan tua ikacawan haya patarvan awazwa analiteku mavana na levavaw semataivabaw tua karvarvan asiniata azwa mana uri sika sepuluhan anga nimadu tua kana nemane manga nimadu mavana zwa anapatagi tua cawan nua cau-cau sa benenuta marka cau-cau tua masan asingkaulan nua zuma tua masan aro pakelang-kelang tua warung nua cemasa zuma tu masan aro tau cike-cike tua napenakarvareva akaya zuma tu masang rupa uji-uji saka uruturu-turu wa zuma. Sinaya tua zua mavana sika amapadiranga nua marka na kisamula-mula asinja tua kisekaul tiamadu wa limintir tua kiukaya na masang kinatsabat-sabay ni kirisitu. No buri-buri lananga uri maitanga ata saruan katua ata kinerengan tua patara ala kenua cemas. Patir maasubung
nga ite na chau sa tiu ka na mayangata tua kinama atsubungan ni Kirisitu. No mayata zua inianga katina uri nakiparo kakedian maro searut sivari-vari anga patsachiker kirain tua ana pavari-vari sinanturu no marka lalu gili-gilan na chau macau tua na kuya-kuya sirumalakan na kuya mayata zua pasikilivaki ibu tua pauri-uri da kai au atia kemudanga ulatina na limtu apatir na maya itin te Kirisitu timadu mavana na masang uru marka papicu-picuan noa kinatsabat-saban na kiparain te Kirisitu penulat sa pasachangi satara mingwa-gwa tua sejalep tua zwa ita au azwa kinatsabat-saban pada maatsa-atsa tua para kilibak saka mipicur anga好，都说西尼巴布比出那什么讲的点，在基督里不断长进。好大个么当有了点那人多呀，那人多在基督里不断长进。在30年前，曾听到令人震惊的故事。那么有一位牧师呢，在主日礼拜当中放一副棺材在讲台上，来聚会的信徒都非常的惊讶，也彼此的窃窃私语。那牧师说，今天我们要举行一个丧礼，就是教会的丧礼，之后教会就不再举行任何的聚会了。信徒听了非常的难过，也不禁的流泪。原来教会长期纷争，充满了不安的氛围，因为教会没有爱，许多信徒都离开了。牧师这么做是要凸显教会的问题，信徒才明白牧师的心意，群体在上帝面前认罪悔改，后来靠着同心祷告，让教会重新翻转。保罗在被囚的时候劝勉以弗所教会的信徒，一旦接受主耶稣为个人救主，行事为人就当与蒙召的恩相称。所以保罗劝勉信徒在教会要谦逊，要温柔，要忍耐，以爱心互相宽容，以和平彼此联系，尽力保持圣灵所赐合一的心。那现在讲的点，这个爱求可以嘛？在心里巴布林哦讲的点。既然我们加入了一间教会，就当认同并委身在这个所属的教会，而不是羡慕别的教会，对自己的教会却只有批评。从圣经的教导，我们可以知道，基督徒是蒙上帝呼召的一群人，是同属于耶稣基督的肢体。所以，那么的主啊，那么波拉，有时候我们会忘记了圣经的教导。在现实的教会生活中，我们常常会发生伤感情，会发生纷争，会发生伤害。所以哀求西马扎西杜鲁讲的点圣经要我们重新调整生命的品格，而这个品格呢，是以耶稣基督的温柔和良善为基准。西尼巴什么老讲的点，萨嘎哀求布里布里兰。最后，保罗呢提醒我们，di kina marka sinja, latina nama sanita la dia varunga dia kini man sikena sinaya。虽然这个不是很容易的功课，因我们所说的合一，尝试要求别人意见和我一样，若不合我意，我就不认为是合一，给对方莫名的压迫感。所以我们在教会di kina maravitika相处间难免都会有一些马多马利亚的观念、马多马利亚的看法、马多马利亚的给人们的意见。然后ayat马多马利亚的给人什么个啦？马多马利亚的给人说那给人什么个啦？的要我们的背景、文化的背景、养成的背景、处事的方式也都不一样。所以爱求的保罗拜那巴保林哦讲的点
弟弟那马该定的那么西抓段那属利瓦的要和平的心接纳别人，并和众人连接。若那么三心也定，我们要不断的成长。所以我们除了读圣经以外，我们还需要基督徒mereka semua putra pakata那这么混的要我们要读这个属灵的书籍，或是与人分享，让我们的信仰能够那人们都得要长进，然后建立一个非常合一的教会。所以教会需要不同的恩赐的人来共同建造。Martomalia Megumi Martomalia sini papuca wan ceman， 但是如果我们若心中爱主，必定对教会的事工有负担，我们会非常的愿意不计代价为主来奉献心力。教会就像一座花园Martomalia hana Martomalia cha sini taram dayao la kwangwangwa antia madu saka， 愿我们在耶稣基督里不断成长就像这个植物一样，不断的成长，不断的蜕变，我们要向上提升。所以今天的经文非常值得我们每天默念。当我们时常默想主的话，圣灵就自然会在我们的心中动工。今天我们要默想，以让大家给你们的慢对小家变得出那多开暖之慢，我的行为。我的行事为人是否符合上帝的呼召的时候的托付？当教会有冲突的时候，我要如何成为调和者？这个就是今天晚上我们要一起来同心合一的来为自己祷告。我的行事为人是否符合上帝呼召的托付？当教会有冲突的时候，我如何成为一个调和者？我们一起来同心合一的祷告。
好，是妈妈上第嘛这一段回应诗歌。耶稣，我爱你。好，奉献。好，什么呢？第一段感谢耶稣，我们就跟着这个爱求啊，灵奥的要大家一起什么呢？的要。
好，inuli mali-mali niya kakilian tiya sama marwamantan sa mali-mali niya sama sa sukinizang aso sinipaupi so tiyan naman ori niya sinitarmi mazay to niya varong saka namakay na pupiso imazay to niya saruan imazay to niya sikudan to niya siya ewan mali-mali semas ay chu izoy siya niya kinking niya kinasibarong nga mapula laso tinawala sa sukisinenga marka solak ay kanakiyaw marama pakatasungadan ti Yesu Kristo. Amen. Ay chua smamazan tin对cha 带导事项 saka ay chua 带导事项呢预抓嘛18条的是该努力ay chua 333为我的家人阿们333为上帝的家就是我们的教会阿们336为我们的部落的事务祷告爱超18Berilan imazai tuang 为自己心中所迫切的人事物祷告。大概努力来求，sekarang ni大概luwa ya inuli no maka inuli mo kimuna inuli tuaza 主导文的要。sekarang ni kim patsuna nga toi chua aja 简报，saka no matsubong toi chua 我们同心的代祷事项呢，同心祷告的这个代祷事项Pagkata inuli tayo no maka inuli mo kimuna inuli 对chua 主导文那么出奉对chua 的厉害，然后我们就大家互相互道平安。也跟不玛丽玛丽将军都说今天晚上的祈祷会，大家平安。